Oh my god, obla pura marang thakata pura world class record ongi thangka. Poila khosong umai ka tongman Asian kisana pura national contract pura out kai ka botai comeback se khai makal wai chong makal tu umta ke pura thalai tu umta ke wan chong lai tongman ta. Asian kisan bo not finish. Asian kisan bo ni mahinai time paiya kho. Asian kisan trend paiya kho. Asian kisan hai back to back century khai ta pura mar ke ban chor chaungi chong social media rogo tai newspaper rogo TV rogo pura mar ke Captain Rutraj Gaikwad ni captain si andaro bo prathe hai century khaibe ke 111 ball 126 run khaibe ke Dolly trophy poila meso a jaga bo 3 phung sokar jak joy dekhan 4 bojak live downfall chole live jutan live downfall chole haipon je kamba ki Asian kisan hege ongan nango kenarok sain man je poila je Asian kisan bochiba tournament of aro century khaika omon pare ka ta khain hai Dolly trophy poila match ke to bo thungui mali injury bago ke bo tak second round ke India C team mo thungta a jaga bo pura ekdom a century khaibe pura ekdom 111 ball pura 126 run khaibe ka ta a jaga India C team 2 wicket thangjakta a jaga thang Asian kisan pura perfect century khaibe ke India emna Asian kisan ri India team bo chance menya embe drop khaijak mane main reason ka to bo umta haino because opener kongma borok tong Rohit Sharma tong SP Jaiswal tong Suman Gill tong hain bai a jaga bon opener ongkhon belai kheno muskil haiban ta Asian kisan bo a jaga je wicket keeper jaga bo tak fight khaijang ka je Rishabh Pant KL Rahul je wicket keeper kuri a jaga bo aboro bose competition per talk kori tong yuta emne India team je 4 number 5 number umta hi jaga ka Asian kisan pura ekdom best jaga ongnai जेमन chung san thake je Australian je better san thake Travis eta India o tongo nainai ji Asian kisan pura thas ke tong bo left hand batsman no kota nok sainman Asian kisan to je BCCI drop khaijamon pore bon saka je bo India team mo comeback khaina musukho India team phaina musukho bo domestic cricket ma thongnai je BCCI rok bona haini sajak tai ke umon pore sing khata buchibo tournament a jaga je Asian kisan thaka a jaga thai pura wa acha poila men pura thas ke century se pura ke pekha hingke buchibo tournament paiman pura kisa break runa a break paiman uloge hai nai tak Dolly trophy choli tong match ke a jaga bo pura hai century chi khaibere pekha emne Asian kisan je Dolly trophy match India city mo thongta a jaga poila round ke thungui male injury in bagoi haipano san thake pura ekdom kapal ba hamen mahni chine bano poila ke national contract na jaka omon par T20 o drop rijaka omon par ODI drop rijaka omon par test o bo century khaika aul nyagol phan bo drop khai rijaka ta tabo ke je Asian kisan pura ekdom Indian je superstar song chu pura hero pura thas ke bo abo khai pekha tabo ke Asian kisan pura ekdom thas ke comeback khai pekha ta Asian kisan na te je captain same je buchiba tournament bo kaise Jharkhand kaise captain buchiba tournament Asian kisan to hero a jaga to bo poila match no ase 160 ball 106 run khai pekha omon par hai second innings ko bo 43 run kha 43 run bo match bu chitri kha 2 phung sokari oi मुश्किल सिचुएशन तै मात्र 2 wicket tong ajaga bo pura sokka to ni match buji tiri rukha mana titel san pura belai kheno nangkhung mani haibon abon sai je tabung hi je bang ke best nang tabung sa ke belai khe chajak na thuk jak ta poila match bo injury bo recovery ong pheka ta second match ko century khai bere rukha 111 ball 126 run Asian kisan pura first class cricket pura first class thong kai si bo uma ke Asian kisan bo continue uma ke back to back century rakhai tai 2-3 ta match thong ta bo na 2-3 ta match ke back to back century khai tong makha mana selector tai ignore khai magal hai ke ma tongwang bo je khaban India team bo comeback khai mane ta je bes kang India team ni tong hote je test series um ta her bono hai ki bo comeback je khai mane ma kang ma tong ta je red ball ni kok san thaka chung a jaga KL Rahul Rishabh Pant umtai player rok tong cha umtai player je wicket keeper je red ball ni kok san thaka a jaga je number 2 number 1 umtai jago je Asian kisan tak nok jagoi tongo red ball je wicket keeper ni number 2 establishment ta khaijagoi tong je Rishabh Pant bai jodi bono kuboro kunuino wicket keeper ni bising best wicket keeper ni bising je KL Rahul chung nori pe kha red ball ni a jaga tai tong Rishabh Pant bai Asian kisan ke a jaga Rishabh Pant number 1 ke number 2 ko bong ti Asian kisan ong naita hain bagui to age ro je joisa pram BCCI ma kha sa to Asian kisan comeback India team comeback khanyam se back domestic cricket ma thongnai ka taw khbar bunuk khana tak chaja khana na kha khayo back to back je jaga chance ka bon a jaga century khai ka ka to man tak chaja obviously bo India team comeback khai man hai kang ma tongo nang bakha wan chuma rok bum ta hai phai no um tolo comment khai tai like share subscribe khanya to obviously ta pok pai di